Dragi gledaoci platforme Smart Info i emisije Kriza, sa posebnim zadovoljstvom imam čast danas da ugostim jednog dragog gosta, ratnog komadanta, prijeratnog oficira nekadašnje zajedničke Jugoslovenske narodne armije, a onda kad je ta armija prerasla i prešla na drugu stranu, odnosno onu agresorsku, on se već došao sa svojim znanjem i priključio snagama odbrane Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine. Nažalost, iako je kandidovan za Nobelovu nagradu zbog svoje ljudskosti o kojoj ćemo danas pričati, iako je živi svjedok zločina i s jedne i s druge strane, ta ista armija mu nije ni priznala postojeći čin, a kamoli ga dalje unaprijedila prema njegovim zaslugama. Naprotiv, upao je u jedno kolo duboke države koja je jednog takvog čovjeka na sve moguće načine pokušavala uništiti, ali istina, pravda i dobri ljudi se ne mogu uništiti. Danas je sa mnom gospodin Amir Reko, Makedonac naš, koji, evo, siguran sa našim gledalcima ima šta ispričati. Amire, dobrodošli. Bolje te našo Edine, hvala ti što si me pozvao u ovu emisiju i hvala tebi što si jedan veliki borac i ti sam trpiš ove udarce, tako mi je još draže razgovarati sa ljudima poput tebe i zaista cijenim ono što ti radiš i zato sam ovdje zajedno s tobom. Naš patriotski front se okuplja. Nekad smo se okupljali 92. Odbranili smo državu, odbranili smo našu republiku, iako ona više ne nosi naslov republika, ali u našem ustavu piše da Republika Bosna i Hercegovina nastavlja svoj pravni kontinuitet kao Bosna i Hercegovina i to je ipak ono za što smo se mi borili. I evo danas je došlo vrijeme da se borimo istinom, da se borimo riječu, da se borimo drugim dijelima, ne više puškom. Pa evo ja bih te zamolio da nam malo najprije ispričaš o sebi i o svojoj porodici. Pa evo Edine, mnogi ljudi se danas pitaju, Bože dragi, gdje sam ja to danas, zašto sam se ja to borio, postavljaju sebi pitanja, posebno oni ljudi koji su na margini opstanka, bolesni, koji pate sa jednom teškom situacijom u porodici, koji su psihički bolesni, trpe udarce i njima je jako teško. Ja mislim na sve te ljude, bez obzira da me ne bi neko pogrešno shvatio. Ja kad govorim o tome, govorim o svim ljudima i u ovom jadu koji nas je zadesio, onda pitamo sami sebe šta se sve ovo izdešavalo, zar je moguće da se okrenemo jedni protiv drugih, zar je moguće da nanosimo toliku bol i patnju i koliko još treba vremena da shvatimo da smo najbliži jedni drugima. Pa zar treba da se baš totalno uništimo da bismo shvatili da na ovom prostoru treba da ljudskost, poštenje, dostojanstvo, ljubav i sve ono s čega mi svi imamo treba da bude vodilja naša. Danas to nije tako i zato smo mnogi razočarani i nama je jako teško. Svi smo mi, Amire, odrastali u jednim zdravim porodicama. Ja se sjećam tih vremena kad smo i odgajani u tom duhu zajedništva, duhu ljubavi, duhu poštenja, istine i tako dalje. Može li nam Amir ovdje našim gledalcima malo ispričati o svojoj porodici? Kako je proteklo to djetinjstvo Amirovo? I šta ga je opredijelilo posle za taj izbor vojske kao nekakve, da kažem? Da, kao i većina nas od djeca i danas odlazimo u ta sela sjećajući se nekih lijepih uspomena, sjećajući se majke, sjećajući se oca, sjećajući se naših djetinjstva kako sve više idemo u godine, jel tako, zrelije.
I to su neka najljepša sjećanja. Ja se upravo sjećam, najviše se sjećam moje majke, tog teškog života i svega onoga što smo mi zajedno na ovim prostorima, kako smo živjeli i radili, borili se i tako dalje, i svojih snova koje smo uvijek želi da ostvarimo, jel tako? Ja sam, moram priznati, mog kraja, rođen sam u tom selu gore u Gudelju, blizu Foče, jel tako? Pa čuo sam... S pogledom na Drini. Na Drinu, jel tako? I sanjao te svoje snove. Idilična scena. Čuo sam ovce, jedno vrijeme živio tim skromnim seoskim životom i sanjao svoje te neke snove. Jesu sanjao da ćeš biti vojnik, da ćeš biti oficir? Nisam ja znao šta ću biti, ali sam se trudio da budem odličan đak, kao što je bilo, išao u Stikolnu 12 km pješce u školu, jel tako, s onom torbom na leđima, jel tako, tad je bilo. 12 u jednom pravcu, 12 ne, 6 u jednom pravcu, jeste. I bio sam odličan đak i primjer i nekako je to, ta borba moja, pored tog jednog života kući i škole, želio sam, maštao sam da budem i odličan đak, trudio sam se, posle toga završio srednju školu u Sarajevu i posle toga kao odličan đak bio sam... Braće, sestara... Imao sam sve petice, ja to moram reći, posle srednje škole, i onda želja mi je bila da budem oficir. To su bila ta vremena kada je oficir bilo popularno biti. Jel? Mislim, mnogi će reći u ovom trenutku posle svega toga, pa znaš šta, to su bili ograničeni ljudi i tako dalje. Ali poslije će se pokazati kroz život da to baš nije tako. Činjenica jeste da su birani najbolji momci, činjenica jeste da su birani odlikaši, poslije toga bila velika selekcija. Ja znam, tada u Beogradu je bilo konkurisalo 3000 odličnih učenika. Ja znam da smo tu Vojnu akademiju smjer pješadije završili 82. Jesi li Amir mogao tada, za vrijeme školovanja u Beogradu na tim prestižnim školama, mogu osjetiti tu neku nacionalnu netrpeljivost? Da li je bilo slučajeva da ti je neko nešto provocirao, rekao i tako? Ja moram biti iskren, ja sam stvarno bio ponosan prvo da sam tada bio primljen u Vojnu akademiju i na tom mom sjelu, jel tako, to se tako zvalo, došli su i muslimani i Srbi i stvarno sam to je jedan bio od najradosnijih dana u mom životu kad sam dobio taj poziv da sam primljen, i onda bio sam ponos tog kraja. Znači, bez obzira da li su muslimani, Srbi, odlazak, tada je bio odlazak u vojsku, bila je velika stvar, jel tako? A kamoli da ideš do oficira, da ideš u Vojnu akademiju. Ta sela sva okolo Foče gdje sam ja živio, jednostavno osjećao sam se... kao neko ispraćajno sjelo. Jeste, i oni su došli svi i tako su mene ispratili. I to selo moje gdje sam ja živio, bilo je pola su bili Srbi, pola su bili muslimani, i nekako taj život je bio... da kažem, pazili smo se, ti odnosi su bili jako korektni, druženje bilo jako zajedničko. Ja sam i tu poslije, kad sam završio Vojnu akademiju, i taj život, osjećao sam zaista jedan ponos u svemu tome, jer tada, mislim da je tada bila, ipak je ona JNA još, gdje su naši očevi služili takvu vojsku. To ja nisam razmišljao da će jednog dana doći takva vremena, da će se desiti ovo što se sve desilo. Vratit ćemo se u toku razgovora na taj period. Ja sam bio ponosan, tada oficir, ponosan što sam završio Vojnu akademiju, ponosan što sam bio primjer tog kraja, i ponosan i srećan što je moja majka bila ponosna na mene. Kad si dobio čin oficira, kad si završio uspješnu akademiju, kako je išla služba? Gdje si išao? Otkud nadimak Makedonac? Pa tada je to bilo, poslije Vojne akademije, jednostavno u službu mi nismo znali gdje će biti ko raspoređen. Ja sam prvo dobio Crnu Goru, i to Pljevlja, garnizon. Poslije toga sam... Moje mjesto rođenja. Da. Poslije toga sam prebačen, prekomandovan u Makedoniju, u Bitoli, i otuda nije
naziv iz Bitole Makedonac. Makedonac će doći kasnije kada ja dolazim u Goražde i jedan od tih ljudi, pošto sam došao iz Makedonije, su meni tako dali to ime Makedonac. A i dosta naših Goraždaka je izbjeglo u Makedoniju. Da, Makedonija je primila puno naših izbjeglica. Jeste, to je isto činjenica. Sa Drine, ljudi koji su pašavali se u četničke kave. Ja neću da pljujem po mojoj mladosti, neću da pljujem po tom životu, moram biti iskren. Bilo mi je čast biti ono što sam bio u tim vremenima, bilo mi je čast biti oficir JNA tada, dok je bila JNA kao takva, i bilo mi je čast, osjećao sam i moje prijatelje iskrene, bez obzira iz koje države bivše Jugoslavije su bili, osjećao sam jedno zajedništvo punim kapacitetom, punom mojom dušom i bio sam srećan zbog toga što smo zajedno. Sad nam objasni kako to izlaziš iz JNA, šta je već počelo, šta je tvoj okidač bio da ti napuštaš JNA i dolaziš u Goražde? Ja sam prije toga i poslije svih onih indicija, osjećali smo jednu ružnu atmosferu, mi muslimani. Znači, već su počeli malo pritisci. Osjećali to Slovenci, Hrvati, čak u Bitoli moj prijatelj, jedan, reću mu ime, na kraju krajeva, Sokol Goran, pošto smo bili prijatelji, ja sam bio komandir druge motorizovane čete, on je bio komandir voda, pa smo se privatno družili, on je mene pitao, pa dobro Amire, vidiš li ti gdje sve ovo vodi? Amire, ovo neće dobro završiti, mene su moji zvali, Tuđman je poslao ljude, obezbijedili su mi stan, obezbijedili su mi porodici sve što treba, ja prelazim u Zbor Narodne garde. Ja sam mu rekao, znaš šta, Gorane, situacija kod mene je drugačija. Ja ako budem sad došao da... Niko te ne zove, ništa ti nisu obezbijedili. Ne samo što me ne zove, nego da dođem u Foču, u svoje rodno mjesto, bio bih uhapšen. Jednostavno je bila sasvim druga situacija. Ovdje su postojale neke ozbiljne pripreme i postala je jedna ozbiljna organizacija, a u Bosni se dešavale do zadnjih dana jako čudne stvari i ta nespremnost će poslije toga koštati jako mnogo života. Naime, ako idete u nešto što će izazvati krvoproliće, a bilo je jasno da će se desiti rat, onda se morate pripremati za rat. Ono što sam ja doživio, jer sam rodom iz Foče, vidio sam da će doći prije nego što sam dezertirao, vidio sam kojim putem sve ovo vodi, pa sam došao u Foču. Jer je u Foči su bile one tenzije međunacionalne, išli su čak djeca u školu drugim autobusima, nisu zajedno bili Srbi i muslimani, sve je to bilo jako strašno i posle toga se organizuje čak i jedan veliki miting koji je stranka Demokratska akcija organizovala i u Foči... Jesu i tamo bili ovi s jataganima? Oko 200.000 ljudi se okupilo u Foči. Agenti provokatori. Da. I tu je Alija Izetbegović držao govor, naravno svi su bili ushićeni, govorilo se kako se nikada neće desiti pokolj na mostu kao u Drugom svjetskom ratu u Drini, onda su čak bili konjanici neki u turskim uniformama, jedna jako jedna loša atmosfera, kao da se to radilo goljevanje ulja na vatru. Čovjek bi pomislio da iza toga stoje neke jake snage koje će te političke razmišljanja kako da kažem, koje imaju temelje, koje imaju neku snagu, koje imaju neku odbranu i tako dalje, znaš, u Foči. Međutim, u Foči se u stvari ništa, otišli su oni sa tog mitinga. Ja sam došao u Foču kao oficir, tada mlad, kapetan, perspektivan jako. Bio sam jako zabrinut. Nisam bio samo zabrinut za porodice tih ljudi u Foči, žene, djecu. Bio sam zabrinut za moju familiju, za moju majku koja je bila u Foči. Bio sam s pravom zabrinut zato što sam imao sve potrebne informacije otprilike, jer sam bio oficir. I otprilike znao sam i raspored i snage, jednostavno
to mi je bio posao i ranije u JNA, bio sam jedan od boljih taktičara, ako mogu tako da kažem. Onako zabrinut, došao sam u Foču, tražeći te ljude koji su odgovorni glavni za tu odbranu Foče sa muslimanske strane, kako bih jednostavno dobio informacije i na neki način se ponudio, jer očigledno je bilo da će muslimani stradati. Nisam mogao jednostavno vjerovati ono što sam poslije doživio. Došao sam do tog nekog kurira u Donjem polju u Foči, u toj komandi, nazovi je komandom, u nekoj kući u podrumu. Pitao sam ga da dođem do komandanta tog muslimanskog, nemam pojma ja ko je to. To je bio tada Šahim Pašišaja, je tako, bliski Alijin prijatelj i ne znam ja. Čuveni Šaja čuveni Piljar, koje me je afera. povjereno, možete zamisliti, kome je povjerena odbrana Foče, kome su povjereni hiljade i hiljade muslimanskih života. Prošetao sam, prije nego što sam došao tu, ja sam prošetao Fočom. Bio sam još oficir. Onako u uniformi, jel? Ne, nisam u uniformi, nego sam prošetao Fočom. U Foči je osjećala se jedna jako, jako ružna atmosfera, nikoga nije bilo na ulicama. Poslije sam došao dole, kurir je otišao po njega i rekao je meni, kad se vratio, onako glasom, ne znam, rekao je, znate šta, komandant je rekao da mi imamo mi sve. Komandant Šaja. Taj, jeste. Imamo mi sve, nama ne treba ništa, a posebno ne treba oficira iz JNA. Ja jednostavno nisam mogao vjerovati da toliko neodgovorno, toliko ja sam vjerovao ipak da u Sarajevu postoje ozbiljni ljudi, da ljudi koji vode te stranke i koji stvaraju tu euforiju ratnu i donose takve političke odluke, da razmišljaju i o ljudima koji će stradati. Nisam mogao vjerovati kao oficir, a jesam bio sposoban, to mogu slobodno reći, da će moj narod na takav način biti ostavljen na klanicu. Imajući u obzir ono što sam ranije znao, što sam učio o Drugom svjetskom ratu, ono što je moja nena rahmetli meni pričala, šta se sve dešavalo i u pokolju muslimana u istočnoj Bosni i o stradanju muslimana, jel tako, to svi znamo. Nisam mogao vjerovati da toliko neodgovorno mogu se ostaviti ljudi na klanicu. Da postoje i dalje te grupe četnika tada, je li tako, gdje je ostala ta klica. Mi znamo u Foči kako i Tito, kako su ulazili, kako je meni rahmete Adilbek pričao, kako ulazi, kaže, četnički komandanta, vraća se iz sobe partizanski kod Tita, pa ga je Adilbek pitao, jer je poslije ću ja se družiti dosta sa Adilbekom i dobijeti prave informacije. Znači, posle toga onako potpuno izluđen, zbunjen i ne znam šta jer ja sam vidio u mojim očima, tačno sam vidio šta će se dešavati. Nisam mogao nikako prihvatiti jedine da i one slike koje već ja sam vidio šta će biti, da će doći, da će te grupe dželata svoj naum čekaju pravi trenutak, i da će im ostati servirana nejač da rade njima ono poslije toga što se im pokazao. Kao što je Kunarac Dragoljub, zvani Žaga, koji poslije će se na kraju ispostaviti posle ove priče da je on zapalio živu moju majku zajedno sa Blagojevićem, Nenadom i tako dalje, koji je optužen da je zapalio, da je silovao jednu djevojčicu, a on je pobio i Karačiće i moje sjelo. Oni jesu presuđeni za jedno ubistvo, ali on je čovječe pobio preko 50 duša. Najmanje. I nikad za to još nije odgovarao. Nikad za to nije odgovarao. Ali što ćemo kasnije doći do toga. Znači, ono što je mene jako, jako zabolo. Pazi, ja sam još tada bio u JNA, još nisam dezertirao tada, a to sam već
ja vidio. Posle sam otišao u moj kraj, u Jošanicu. U Jošanici, u moje selo, sam sabrao sve muslimane, muškarce, i rekao sam im ovako: slušajte me dobro. Foča će pasti za 2 dana. Srbi će preuzeti Foču. Vi se ovdje ne možete odbraniti. Osmatrat ćete samo, a posle toga ćete se povući prema Goraštu. Ja ću doći u Gorašte. I tako je bilo. Oni koji su ostali, uhvaćeni su u logoru, neki su pobijeni, a ono što se desilo Foči... Znači, plan je bio da se svi muslimani skupe koji se dešavali u Prijedoru i u Zvorniku. Ono što se desilo, što sam ja pretpostavljao, što se desilo u Foči i što je potpuno dato zeleno svjetlo svim tim zločincima koji su napravili zločine, gdje je jedan dio njih odgovarao, jedan dio njih još nije odgovarao. Zahvaljujući meni su bili, nemojte me pokušati shvatiti, jasni oni koji su htjeli napraviti zločine. Oni su se za to pripremali. Te grupe razne, ja govorim sada o neljudima, o izrodima iz reda Srba, o dželatima koji su činili ono što su činili. Ali nikada ne mogu prihvatiti, nikada halaliti ne mogu onima koji su namjerno ili svojim neznanjem ili onima koji su trebali da ih savjetuju, uopšte me to ne interesuje, ostavili naše majke, našu djecu, naše žene dželatima da rade ono što se poslije pokazalo da su uradili. I to je bio plan. Mi svi znamo za plan RAM, da je to bio plan uništenja Bosne, stvaranja velike Srbije, namjerno su se slabile muslimanske sredine, namjerno su se slabilo bosanstvo i tako dalje, da bi neko ostvario etnički čiste prostore, pobio što više drugi naroda. Ja ću ovdje reći... I podijelio Bosnu na kraju na neke 3 cjeline. Da. Ja ću ovdje, moram reći jednu politiku, poslije toga sam i tražio dokaze za sve to, jednu politiku koja nikako, a nije to samo politika, nego moralo se razmišljati uopšte o biološkom opstanku našeg naroda, govorim za muslimane tada. Jednostavno potezi koji su se vukli nikako nisu bili mudri od vrha SDA. Tada Ali Izetbegovića, koliko god meni jade Zulfikarpašić, poslije smo često pričali o tome, on je jedan bio rodoljub i jedan jako iskusan čovjek. Ja sam tog čovjeka cijenio koji je probao napraviti, kako da kažem, nešto što će spriječiti rat tada u toj jednoj situaciji. Međutim, nažalost, nije imao razumijevanje ni potporu i na neki način se je krenulo jednim drugim putem koji je vodio direktno Bosnu i Hercegovinu u rat. To je meni posvjedočio isto u jednoj krizi advokat Faruk Valijagić, upravo da mu je Zulfikarpašić rekao bez obzira da se muslimanski narod srlja, odnosno Dalija Izetbegović vodi muslimanski narod u rat. Nikako se nije smjelo dozvoliti da muslimanski narod potpuno nebranjen, uopšte nije bilo mudro da stane na jednu stranu, odmah da kažem, nikako nije bilo mudro. Ja bih tada učinio sve, ama baš sve, znači ti postavljaš politiku onako koliko si jak. Znači koliko si jak, koliko imaš snage. Izabrana je jedna, mogu slobodno reći, najgora moguća varijanta za muslimane i ono što sam na kraju, kao ja i mnogi sada imamo traume zato što nemamo naše najmilije, direktno su posljedica suludih, fatalnih grešaka, govorim ovo i političkih i vojničkih grešaka. Znači, ne ulazeći sad u... Tema i zaista... Jako su to teške stvari. Izvini što te to pitam, ali to moramo razjasniti našim gledalcima.
društva, pogotovo mladiva. Jeste, jako teška stvar. Nimalo mudre političke odluke nisu bile na početku rata. Sada, posle svega onoga što se desilo, u ovoj situaciji kako se danas nalazimo, kada shvatimo da je opstanak Bosne upravo, ponovo se vraćamo, pored svega što se desilo, pored svih tih mrtvi, ponovo shvatamo da moramo tražiti zajedničku snagu. Zamislite svega toga. Pa zar nam je trebalo da bude pobijeno toliko duša? Zar nam je trebalo sve ovo da bismo došli sada u situaciju da shvatimo da nama, prije svega muslimanima, evo ja slobodno mogu da kažem, neće pomoći ni Evropa, ni Amerika ako mi, ili Bošnjacima, ili kako god hoćeš, nemoj sad da me neko zato, ako ne budemo našli jednu unutrašnju snagu. A šta je to unutrašnja snaga? I unutrašnji dijalog. Ne, tako je. Upravo to što ja cijelo vrijeme potenciram, jer sam shvatio koji je to put i kako možemo dalje, a možemo dalje ako budemo respektovali jedni druge. Da se vratimo malo opet na Drinu. Jeste. Onda posle Foče još se malo provrtio tamo u JNA, vidio situaciju, sve snimio i onda ti dolaziš u Goražde. Šta zatičeš u Goražde? Ono što je vrlo interesantno jeste samo to moje dezertiranje iz JNA. Ja sam takav bio iskren do kraja. Bio sam oficir do kraja. Kada više nije bilo mjesta muslimanima u JNA i ona više nije bila JNA. Tako da jer mene strašno mi to teško pada do kada je bila JNA, od kada je krenula da bude srpska vojska. Znači, pa je onda sad kada govorimo o JNA u nekim vremenima, ne znam, kada su naši babi služili dedi i tako dalje, govorimo o JNA koji se sjećamo iz fini dana, iz partizanskih filmova. Sada dolazimo u ovu situaciju kada je očigledno da više nije bilo uopšte upitno, otvoreno je bilo situacija da više nemaš tu mjesta i da jednostavno, a ja sam tada je Foča, upravo je krenuo napad na Foču. Tada sam ja u Zaječaru... Ubijanje muslimana, paljenje, zapajena džamija. Tada sam ja donio odluku da dezertiram jer zaista nije bilo više mjesta dvoumljenju nikakvom. Išao sam tamo gdje ja pripadam. Nisam ja biro. Išao sam mojoj majci, išao sam mojoj rodnoj kući i svako je išao tamo. Da kažem, niti smo se pitali gdje. Znao si, ako si oficir bio musliman, išao si u armiju BiH, jel tako, odnosno tadašnju teritorijalnu odbranu, jer još nije bila tada armija BiH. Ako si bio Srbin, išao si u Srbiju. To je tako da je došlo do jedne apsurdne situacije da sam ja, prije nego sam krenuo da dezertiram u Zaječaru, što je bilo jako interesantno, uvijek sam ja vodio tu neku, sabrao sam sve oficire muslimane u Zaječaru, u jednu kafanu. Još su živi ti ljudi, mogu posvjedočiti iz Tuzle, ti oficiri poslije armije BiH, i rekao sam mi, slušajte, došlo je vrijeme da nema više da idemo. Hoćemo li ići organizovano ili će pojedinačno i tako dalje. Uglavnom, ja sam bio taj vođa, da kažem opet. I onda smo odlučili da se snalazi kako ko umije, jel tako. Tada sam ja sam tada ipak, bilo bi to nekako kukavički da ja odem, da ne mojim najbližim saradnicima, Srbima, mojim iskrenim prijateljima, da to ne kažem. I kažem idem ja reći ovo Draganu, Dragan me neće izdati, neću da budem posle toga ja, kako da kažem... Neko ko je samo otišao, a nije se ni pozdravio. Neću, ja odem kod Dragana tada u Niš. Tada je u tom stanu, kod Dragana, kažem ja Draganu, znaš šta Dragane, sve vidiš, sve znaš, sve ti je jasno. Ja nisam htio otići, a da s tobom ne porazgovaram. Dragane, ja odoh mojoj majci, mom babu, mom bratu, da budem zajedno s njima. Ja odoh u rat. Kaže on meni, Amire, ja tebe potpuno razumijem. Ti, i šta ti ja mogu pomoći? On meni tako kaže. I onda je meni to dobro došlo. Kad je on meni rekao, ja kažem, znaš što, Dragane,
ti meni možeš pomoći. Možemo mi, dokle su jedinice srpske vojske, da me ispratiš, znaš. Kaže on meni, hoće. Dokle vojska, ja ću tebe ispratiti, Amire. To je, tada smo mi krenuli, mislim, to je ludo šta sam ja tada uradio. Mnogi ne veruju posle, pa me posle zovu, kaže nemoguće je tako da se desilo. Dragan je krenuo da mene vozi u mom autu i mi smo krenuli, ja sam imao nekog Citroena. Iz Niša? Iz Niša. Krenuli smo mi, tada su Srbi ophodili Goražde i spremali konačan udar na Goražde. Mi smo krenuli iz Niša, kaže meni Dragan, i došli smo do Pljevalja i sad sam ja htio, pošto sam ja u Pljevaljima bio oficir jedno vrijeme, pa sam htio ipak Dragana poštedjeti da on ne ide dalje, nego da se probam ja probiti preko šuma, jer dok sam bio oficir u Pljevaljima, tada sam pješadinac sa svakom generacijom vojnika, imao sam pokretno logorovanje, pa jedanput smo imali prema Čajniću, imali smo neke vježbe, poznamo sam teren i htio sam zaštititi ipak Dragana da ne izlaže svoj život opasnosti ako ja već moram. U Pljevaljima sam Dragana zamolio da me sačeka, a ja sam otišao u Ševare, to je jedan dio grada, i tražio sam vođu tih patriota muslimana da mi odredi jednu grupu, to je u stvari vrh SDA tada bila, da mi odredi jednu grupu muslimana, dobrovoljaca, da preko šume zajedno sa mnom krenemo, da se probijemo preko Čajnića, da uđemo u Goražde. Rekao mi je čovjek, znao me ranije, jer sam stanovao ja u Ševarima, Amire sačekaj, otišao je tamo na telefon da nekog zove, vratio se i kaže meni, znaš šta, nažalost, nema niko. I onda sam ja vratio se Draganu, kažem, Dragane, nisam ništa uspio uraditi, pa šta ćemo sad, kaže on, ja kažem, znaš šta, Dragane, ti si oženjen iz Ševara, ne Ševara, nego dole ima rudnik niz Čehotinu, kako se zove ovo mjesto, Šuplja stijena, pa ima i dole mjesto blizu granice sa Bosnom, imaš dole je njegova supruga Vesna, odatle se on oženio, da odemo kod punca njegovog, da ga pitamo da mi pomogne. Mislim, suludo. Ali, eto. Čovjek traži izlaz. Otišli smo dole, samo da mi pomogne, da mi pokaže put, da ne budem zarobljen prije nego što uđem u Goražde. Otišli smo onda dole i kod njegovog punca i on je rekao, Amire, meni je stvarno žao, ali ja ti ne mogu pomoći. Tada sam vidio jednu baraku sa bijelim orlovima, jednu baraku sa pljevarskom rezervom, koji se, jedinice neke i tako dalje. Sve sam to ja vidio ispred sebe i onda smo se vratili, aj Dragan. Šta ćemo sad? Kaže Dragan meni, znaš šta, odnosno meni kaže Dragan, šta ćemo sad, Amir? Ja kažem, idemo mi, Dragane, do Ustiprači. Tamo dotle je vojska došla, je li tako? Oni su opkolili Goražde, pripremili se sve za napad na Goražde. I onda smo krenuli, počeli smo u tom Citroenu. Na Rudo, je li? Na Rudo, na Priboj, Rudo, i onda smo, došli smo, zaustavljali razne patrolije, Dragan vozi, moj auto, oba ima vojne legitimacije, i sad smo mi prešli sve te prepreke, razne straže i tako dalje, dok nismo došli do Limskog mosta. Pazi, tada samo tenkovi prolaze. Nas dvojica, dvije budale su pošle, možda zamislite, došao Srbin oficir, vodi muslimana oficira da uđe u Goražde, da se bori protiv njega. Mislim, jedna suluda situacija, stvarno. I mi smo, kad smo došli na Limski most, s autom, nema sve po asfaltu izderano tenkova, i sad vidimo s druge strane dvojica zaliježu i nišane u nas. A mi idemo s autom civilnim, znaš. I sad dolazimo mi oni... Jesu liježevi, oni s puškama, znaš, kao beli, piše beli orlovi, kao, gdje ćete vas dvojica, kućete, vojne legitimacije, kaže Dragan, a mi smo napravili jednu priču, kao, idemo mi da izvadimo moju suprugu i dijete, oni su u Goraždu, ne idem ja da idem, nego hoću ja da izvučem moju... Da kao spasiš svoje... Da oni izađu, da se ja vratim, znači neću ja. Ja sam već tada dezertirao. A on će kao garantovat, za tebe Srbin oficir garantuje Bošnjaku da izađu žena i dijete da izađu iz Goražda. Mislim, ludnica. Onda je ti bijeli orlovi bili idioti neki, znaš, oni počeli malo, znaš, gdje i tako. Uglavnom pustali su nas, ali su bili bezobrazni, znaš. Tada mi idemo kroz mjesto Međeđa se zove, kuće su svježe u plamenu. Pazi.
idemo mi... Gore kuće, baš prolazimo. Kaže, men Dragan... Malo mrtvi, vidite li mrtve? Ne vidimo mrtve. Ja. Od tenkova, znaš, pa izorano. Izorano. Znaš, ali kuće gore, tek svježe zapaljene. Kaže meni Dragan ovako, Amire, ti ne znaš šta je rat. Ja sam bio u ratu u Hrvatskoj, a on je bio u Hrvatskoj ratu, odlikovan i ranjavan. Ti, Amire, ne znaš šta je rat. Ja nisam vidio višu budalu od tebe, bili on meni. Ovako. Ja kažem, znaš šta, Dragane, vozi ti mene dokle smo se dogovorili. I kažem ja, Dragan. Onda se ti vrati i tako dalje. I dolazimo mi u Stipraču, tamo su pamovi, tamo su one žice, tamo su... Srpska vojska ne ide preko mosta više nego tu. Nisu oni preko mosta, oni su ovamo s ove strane mosta. Tako. I oni su okružili Goražde, a u Goraždu, normalno u samom gradu, se nalazi već mitraljevska gnijezda u gradu, već je to spremno, znaš. I onda je to bila jedno 30-ak vojnika, ja tada imao cigara, svim s onim vojnicima, oni imaju šljemove, 40 šljemovima i sada dođemo do tog komadanta. Da ga pitamo da mi pomogne da moja supruga i dijete izađu iz Goražda. Pazi, priče. To je bio jedan čovjek i sada je njegov brat služio vojsku, rezervista je bio u ne Bitoli, nego u ovom drugom makedonskom gradu. I tu ti povježeš, Makedonija bio Dragan se sa njim, onda uzmemo rakije, popijemo, gdje ćete vi, pa eto, žena su mi dijete tu, došli mi oficiri da izvučemo iz ovog jada, da ispasimo, možeš nam ti pomoći, Boga mi kaže, ja ne mogu, vi morate ići u glavnu komandu. A ja dezertirao, čovjek. Gdje je u glavnu komandu? Mesiće. O, majko moja. Tada Draganu već puna kapa, znaš. Mi krenuli pred akšam u Mesiće. Tamo ispred nas ide neki tank i tada smo došli mi ode tank za Rogaticu, mi smo od prema Mesiću i tada mi čekamo u Mesićima, došli smo i čekamo sada komadanta. Ne znamo mi koji je to komadant, koji je glavni, pojma ja nemam. Ponijeli smo mi jedan Skenderbeg i oni vojnici, kaže, nema komadanta ovdje, i mi sa njima malo nagnemo, popijemo, počnemo priču malo i pada mrak, tog komadanta nema, kaže meni Dragan, Amire, da tebi ja kažem, ovdje meni više nije sigurno. Šta da radimo? Ja kažem, znaš šta, Dragane, ajmo se mi vratiti večeras u Priboj, pa ćemo opet sutra probati. I mi tada se vratimo u Priboj. Ponovo navratimo kod tog oficira na Ustiprači da bi sutradan pripremili teren. Ponovo malo rakije sa njim, malo priče, opuštena atmosfera, dam cigara onim vojnicima i vratimo se mi ponovo prema Priboju na Limskom mostu, opet ona dvojica. I znaš šta kažu? Ovako. Pošto oni legitimirali nas, vidjeli da sam ja musliman, kaže on, meni jedan priđe i ovako mi kaže, kako se ti zoveš? Onako bezobrazno, znaš, onako drsko. Kaže meni, ja sam musliman ako te interesuje, ili to pitaš? Nisam rekao šta si po nacionalnosti, nego kako se zoveš? I onako prodera se na mene. Tog trenutka Dragan Simić, moj brat, mogu ga tako zvati, otvara vrata od auta, kreće goloruk prema njima i da ne bi bio suviše bezobrazan kako se on ovdje izrazio i psuje im i majku i sve živo. Ja, to je oni bilo su možda presudno puške, da spasi život. Jeste, oni su bili iznenađeni, ovako su pustili puške, nevjerovatno šta je Dragan uradio. I onda smo otišli nazad, samo ću ti ovo, pa posle vi uradite kako hoćete. Odlazimo, sutradan se vraćamo na Ustiprači, nema više one vojske. Na Ustiprači ispred mene, ispred nas je stao jedan četnik sa bradom, šubarom, kokardom i kaže vojna policija. Dragane, znači promijenili se preko noći. Slušaj, Dragane, ti s nama, a ti ostani tu. Oni vojnici gledaju, vidim kako me gledaju, sve mi je jasno. Niko mi ne prilazi, gledaju me ovako ispod oka. Dragan je otišao, nema ga podmeć doli u taj bunker, nema Dragana. Ja čekam sudbinu moja.
Ja nisam znao šta je on pitao Dragana. Tek posle 24 godine, kad sam prvi put kontaktirao Dragana, on mi je rekao. Pitao ga je taj četnik. Hoćeš ti da ga ubiješ ili mi? Samo mi je to pitanje postavio. I Dragan je uspio, rekao je, pa nisam ga vodio ja do ovdje da bi tako dalje, znači uspio je Dragan. I onda su nas uspio da je ubijedi da ti stvari ideš po ženu pa ćeš se ti vratiti i tako dalje. U komandu, pazi opet, ponovo opet u Mesiće. U Mesiće. Tada smo mi došli u Mesiće i Dragan već je, on nije bio dobar i Dragana strah sad već hvata. Pazi, dezertirali, dolazimo u Mesiće, dolazi kampanjola. Svi srpski oficiri za napad na Goražde. Rezerva, četnici, spremili ozbiljnu aktivna logistiku. Vojska, svi dolaze i sjedaju za stol. I kažemo mi da mi je supruga u Goraždu i da im pomognu, da je nazovu telefonom ili nekako, oni imaju svoje ljude u Goraždu, znaš, tako da mi samo izvuku ženu i dijete. Ne možemo mi taži, kako to ti mi pomognemo, znaš. Bio jedan aktivni oficir. Pa kažem, ja ne znam ja, ali kako je, ako vi nećete, ja imam ženu, imate i vi ženu i dijete. Kažem ja, onda ću ja, pa kaže, ubit ćete tvoji. Ako uda kreneš, ubit ćete tvoji. Aj kažem ja, njima, ajde, pustite me preko mosta na Ustipraču. Na moj rizik. Preko, ja. Kaže jedan znam je, koji je taj komandant rezerve, kaže, a šta ako ti ostaneš tamo kod svojih, veli on meni. Znaš. I tada je meni postalo sumnjivo da li će oni mene u stvari ubiti. Aktivni oficir je rekao, dobro, pustit ćemo te onda kad ti kažeš preko tog mosta na Ustipraču. Vraćamo se mi u Ustipraču. Tada taj komandant četnički postavlja neki minobaca 64 mm. Ja kažem, daj Dragane, pomozi mu, vidiš da ne zna. I sada moraš biti opušten. Tada neki muslimani probaju pobići preko gornjeg mosta, oni ih ubijaju na naše oči. Što je dalje? Tada ja krećem preko mosta. Ne znajući. Već je počelo, oni ubijaju tu, a ti krećeš. Tamo ne znaš ni šta te čeka. Ne znam ko će me ubiti. Prema kopačima. Ja, preko mosta. Da li će pucati ovi na mene? Da li je ovo samo igra neka? A ja kažem ovome četničkom komandantu, rekao, ja vidite u kakvoj sam ja majci, da ne bi pucali kad budem mislili su iskoristiti. Znači, ja sam prešao taj most, nisu pucali na mene. Dobro se staši. Iako su predlagali da pucaju na mene, a najgora stvar svega ovoga. To je s druge strane. Na jednom brdu. Nije Trebeško brdo, nego zove se Gostun. Jedan iz jednog sela, musliman, gleda s dvogledom kako Srbi ubacuju svog špijuna u Goražde. Aha, znači to je već konstrukcija. Već. Evo, došao špijun Amir. Sad, u Goraždu. Tako ja ulazim, eto. Dolaziš u Goražde, šta zatičeš? Evo, ja u Goraždu zatičem, nema... došao sam u Kopače. Opuštena atmosfera. Onda su mi rekli, i onda sve mi je bilo jasno, kad sam došao u Kopače, htio sam dalje kroz Goražde da prođem, prešao sam, kaže, pucaju, to je opasno, ne smiješ i tako dalje, pucaju, jer Srbi su tada sve. Znači, na svim visovima i kotama u Goraždu samom kontrolisali su vatrom teren. Izvršili su vojničke pripreme, naoružali se i čekali signal. Na rorovima su bili maltene u centru Goražda. Znači preko mosta nisi imao šanse po danu da prođe. Koji Sarajevo što su gledali ko na dlanu. Sve. I to u samom gradu. Znači nije bilo ono daleko da je. Nego čovječe, to je ovako bilo. Znači sve. Golim okom, bez dvogleda vidiš. I čekalo se da se krene se napadom. Tada sam ja došao u luku, prešao sam most, nisu me pucali, pretrčavao sam, ili tako, oni su rekli opasno, ali i došao sam tu misleći da tu postoje već neki oficiri, već neki profesionalci, već koliko je bilo oficira, rodom iz Goražda. Pa eto i taj general koji je rodom kako se zove iz Goražda, gore iz ovog sela. Ne Vranj, nego ovaj drugi što je gore iz Vranjskog potoka, ima jedan general, društvo generala, nema veze. Nikoga nema. Ni jednog oficira nema. Ima jedan što je mornaricu bio završio, ali mornarice nigde veze, stari jedan čovjek, Hrapo Husnija. I onda sam saznao da je došao jedan na Ilovač dole od pravca
ali Ilovača je već 20 km odatle. Prema Foči. Ali ovdje u gradu je već vojnički završena stvar, maltene. U jednoj kući sam našao jednog čovjeka sa radio uređajem, direktora Pobjede i pored njega još jedan, na jednom brdu, zove se Biserna, našao sam 5 momaka, sjede za hrastićima, na Trebeškom brdu našao sam 10 lovaca, otprilike jedna haotična, teška situacija, 70.000 duša iz Višegrada i iz Foče je bilo tada na toj teritoriji. Jedna vrlo, vrlo teška, vojnički, vrlo teška jedna situacija, narod u jednoj panici, još pogotovo sa onom situacijom odakle Srbi napreduju sa svih strana, pale se sela, sa svih informacija kojim je ubijen i tako dalje. Jedna vrlo, vrlo jedna teška vojnička situacija. Tada sam ja zamolio, rekao, odnosno zamolili su me jedan koji mi je dao naziv, taj Makedonac, jedan Ferik Trgor, rahmetli, on je umro, nije poginuo, on je bio završio narodnu odbranu, eto molio me, Amire, vidiš u kakvu situaciju, nemoj ići nigdje, ovdje nama treba pomoći. Ja sam tada ostao, ja sam nadim kod tih Makedonac, zamolio sam sve muškarce da dođu u jednu šumu iznad sela Kazagići i tada sam formirao jedinicu, pogledao sam Drinu i rekao sam zvaće se, i sjetio sam se Drugog svjetskog rata, najtežu 43. godinu, pogledao Drinu i rekao sam zvaće se 43. Drinska brigada i dao ime. Ono pištolja i oružja i puški što je bilo, formirao jedinicu i onda me oni pitaju, a šta ćemo, komandante, sad? Ja kažem u kolonu po jedan za mnom. I onda dolazimo u prvu bitku. Prva bitka je bila na Trebeškom brdu, na mjestu između Volujače i Gradine. Tada su već navikli, tada nije bilo faktički otpora do tada, jer Srbi gdje god da su išli, oni su pali, nije bilo tu borbi, nije to bilo pravog obračuna, jel? Tada je bio pravi obračun i tada mi je ta brigada moja, mislim, to je bilo interesantno kad je to zapucalo, tada je ta moja brigada pobjegla, ostalo je 13 ljudi, Čajničana i svaka im čast u tom obračunu. Znači, to je bilo prema Čajniču, je li? Jeste, to je ta brigada i na toj strani Drine, tako, i tada je došlo do obračuna. Pa ne znam, navikli su, taj komandant je bio neki, šta ja znam, mislim da mu ne govorim ime, znam kako mu ime, bilo bi previše. Izašao čovječe, ustaše, predajte se, opkoljeni ste, mislim, niđe veze, mislim da smo krenuli u obračun jedan i tada sam ja prvi put i pored mog učenja u školi, gađanja, vježbi, učenja vojnika, prvi put se susreo direktno u borbi. Poslije je to bilo mnogo puta gdje sam bio na čelu. I slobodno mogu da kažem, posebno da poručim onima iz Goražda. Jer ja ću doći u Goražde, a istina će doći tamo gdje treba. Ne zbog meni. Doćemo do toga, Amire. Evo, mene sad zanima to je, ajde kažem, prvi početak kad ste se vi formirali na prvu, da odbranite i već ste napravili neku strukturu, onda već vidite i ti si prenio svoja saznanja, šta si vidio dolazeći, vjerovatno i drugi izvori i postajete svjesni, pravite strukturu za odbranu Goražda i kako onda vi sa zajmom krećete u operaciju Drina, kako je kretala ta operacija i kako se u stvari Goražde onda, to je u Sarajevu dočekano, Goraždaci oslobodili lijevu i desnu stranu, to je bilo ravno nemogućoj misiji. I to je jedina bitka u osvojili se rorovi gore, osvojilo se dosta oružja s jedne strane, s druge strane vi prošli ovamo prema Čajniću, prema Foči, prema Ilovači. Ja sam znao tada da treba znanje ipak, ali hrabrost odigrati ulogu. Logično je bilo da ljudi koji su se školovali, koji su bili, pogotovo smjer pješadije, da su trebali i ponijeti teret odgovornosti, ali bogami i borbe. Nisi mogao reći ljudima napadajte ovdje, napadajte ondje, nego si mogao uzeti pušku, pa prvi krenuti. Tako je i bilo. Baš je tako i bilo. Da ne bih ja, a zapisano je sve,
od detalja do detalja, da ne bi neko živio u iluziji, da može danas pričati priču o tome kako njemu to odgovara. Ne, mora se reći istina kako treba. Zaim je normalno kao oficir isto pješadinac i kapetan. Tako je, školovani. Jedan izuzetno hrabar čovjek, a drugačije nije ni moglo biti. I vi se dogovorite, jedan će ići jednom stranom, drugi drugom. Zajedno smo se našli u Vitkovićima i onda smo ovako razgovarali. Pošto se gađao, pošto je počelo ubijanje, nesi mogao otvoriti oka u Goraždu, danas 10 mrtvi, sutra 15 mrtvi, gađao haubicama od strane gore Čajnića, Ludnica opšta, mrtvi. Znači, ili ćemo krenuti u oslobađanje Goražda, znači, posle svih tih napada, a na lijevu stranu je bilo 2 napada, na desnu 42 napada, tu gdje sam ja bio. Ne zato što je to, nego tako je bilo. Jel? Ipak je jedna velika odgovornost bile na ovoj dvojici ljudi. Znači, Zaim je i fajter, i oficir, i onda smo se razgovarali da moramo krenuti u oslobađanje Goražda. Pazi, bio je tu i predsjednik ratnog predsjednika Hadžo Efendić, bilo je to, sve to u redu, ali ono što dvojica ljudi su tu odigrali, ja mogu tako da kažem, eto, oni će reći nije tako bilo, dobro, ajde, nije tako bilo, ali ja kažem ono kako je bilo i to treba svi da znaju. Znači, idemo u oslobađanje Goražda. Idemo prvu lakšu stranu osloboditi, lijevu obalu Drine, pa posle toga desnu obalu Drine. Zaista, Zaim je hrabro, vojnički, vrlo na jedan način kako treba to oficir da uradi. Vješto, uz sadejstvo naše i šta ja znam, ali on je taj bio koji je napravio jedan veliki podvig, mogu slobodno tako reći. I to je odjeknulo, i ne samo u Goraždu, nego na svim teritorijama i u Sarajevu se to čulo. 20 dana posle toga krenulo se u operaciju Drina, gdje sam ja negdje to je desna strana, tvoja strana. Negdje sa oko 2700 ljudi krenuo u napad, vrlo dobro razrađen taktički napad sa željom da u prvoj fazi prešiječem Kozaru, a u sljedećoj da ovladam Čajnićem i da zapalim Šumonu prema Crnoj Gori. I dok ste vi oslobađali Goražde, lijevu i desnu stranu, imajući tu viziju da Goražde može biti slobodno, iako ste imali nadmoćne neprijateljske snage sa svih strana, jedan dio Goraždaka je ostao u gradu. Među njima je bio i moj amidža Idris Garaplija Čehiji. Goraždaci ga znaju. Tada pada jedna granata, kobna, i on će poginuti tu na samom početku rata. Puno žrtava je bilo u Goraždu, ali bilo bi sigurno puno više da ti i Zaim niste uradili taj herojski čin, povukli te odlučujuće poteze i oslobodili lijevu i desnu stranu Drine. I evo, hvala vam u to ime. Pazi, to su jako teško vremena govoriti sada iz ovog ugla, je dosta to su neki manevri sada koji su bili odlučeni. Uglavnom, ja sam imao tada 11 mrtvih i 42 ranjena, je li tako? Ali sam doživio svašta, trajala je akcija 4,5 dana. Ali ste i proširili slobodnu teritoriju. 4,5 dana i tada onaj oslobađanje Goražda, kao konačno oslobađanje Goražda, gdje se igralo kolo, šta ja znam izvještaje oslobođenog Goražda. Nije se više moglo snajperima, granatama. To je bila ogromna teritorija. Moglo se haubicama tući. Ali to je bila ogromna slobodna teritorija. Faktički četnici više nisu vidjeli grad. Sad ćemo na ovu stranu oslobođena, kad kažu oslobodili se ovamo muslimana, ovamo su oslobodili Srba, sad iz ovog ugla... Sad ja moram pitati jedno pitanje direktno, koji sigurno zanima sve naše gledalce. Nema sumnje da si bio učesnik, da ste ti rahmetli Zaim uradili podvig koji se mogu možda samo sanjati, kad bi ga sad neko rekao u knjigama po onim školskim manevrima da to uspijete,
Mnogi bi rekli ne može. Ali evo, uspjeli ste. Kako onda tebe proglasiše personom non grata u Goraždu? Ko te proglasi? Što nisi ti dobro došao, ratni komandant, branio, odbranio, svi znaju. Ima ti živi ljudi koliko hoćeš koji znaju tvoju ulogu. Da. Ko te proglasi? Ovako, kad je završeno sa oslobađanjem Goražda, je gledano to. Sad znači nisi dobro došao što si oslobodio Goražda. Nije to. Ali je komandant Šaja dobar bio što je pobjegao iz Fočije. Pošao u posjetu porodici u Makedoniji, a Zajm, prije sam ja slao punca, pa on nije smio i tako dalje, onda sam ja krenuo, Zajm je otišao u Austriju, ja u Makedoniju, preko Zagreba. Prvo sam ja doživio na Igmanu, jedan pješice smo došli, tako jedan je iznenada, je taj komandant na Igmanu koji je bio, mislim, prvo sam začudio kako sam došao od Trnova, gađaru sam negdje haubicama, komandant iz Trnova, bježe iz Trnova, ko vas napada, čovječe, ja ne mogu doći sebi, mislim, niko kaže idu u Srbiji, pa dobro, kažem ja, idu, dobro, znam da idu, ali šta radite vi, gdje ste, ja našao ga negdje u šumi gore, mislim, i došli tu, niko nas nije zaustavio na Igman, došli ispred nekog hotela, tamo je namješteno na Igmanu, bilo baš veliki sto, tamo pića, servirano, top. Kaže mene ovaj komandant gore, kaže on meni, Amire, tamam, koji dobro si. Koji je to mjesec? To je već jesen, jel? Kraj septembra. Ja, već je to jesen. Ali Izetbegović je tada, kaže, dolazi predsjednik na Igman. Kad tamam, komandant iz Goražda došao da pozdravi predsjednika. Ja izderam nakon majke, držim dvojica sa mnom ljudi, pratilaca, sa automatskom puškom. I sad dole, kaže, dolazi predsjednik. Nisam nikad ja, Aliju Izetbegovića, nemam pojma, nikakve veze nisu imali. Jedno što su nam tada rekli, držite se u Goraždu preko radio veze. Sefer Halilović, komandant, da se držimo, znaš. I sad u šumi postrojeni su neki ljudi dole, u crnom. I sad čujem ja odjednom, selam aleikum, aleikumu selam. Ja se ne ječio na šuma. Alija viče selam aleikum, ona vojska viče aleikum selam. Ja se ne ježio. Pa još je to, meni iz Goražda ja došao iz drugog svijeta. Ja se ne ježio. Šta je ovo? Kakav je ovo pozdrav, čovječe? Znaš? I tada on došao, ulazi tamo u prostoriju, ja neću da uđem tamo gdje su, tamo je viski i sve taj sastanak, sve i tako dalje. Jedan momak je bio iz vrata, kaže meni, pa hoćete vi komandant ući? Ja kažem, meni predsjednik ne treba. Ako ja njemu trebam, nek me zovni. Znaš, taj moj ponos je bio još jad, čemer. Nakon svega što se to izdešavalo, razumiješ me? Sad, dole jedemo u restoranu. Sjedim ja s jedne strane, svi ti komandanti. Eto, ja ću u svojoj knjizi imena nabrojati i fotografiju čak dati. I Juka i Zuka i šta ja znam ko su više Zulfikari, ko su bili svi ti komandanti, ja pojma nemam u tom trenutku meni, ali preko puta mene sjedi Alija Izetbegović sa tim stolom, pazi, dug je stol. Do njega sjedi Mufid Memija. Kaže meni odjednom Alija, predsjednik, eto, Amire, hoćemo li ja i ti na stranu? I mene to iznenadilo, otkud zna i moje ime i sve to, i mi smo otišli u te neke fotelje, jedno 20 metara su bili tamo fotelje. I oni ovako, sjeli smo, on je mene lijepo potapšao po koljenu, dede Ramire, ovako zagrali me isto kod dedo, neki ko najbliža familija, dede Ramire što ima u Goraždu. Pa ja kažem, predsjedniče... Nema ništa što ima kod tebe. Ja kažem, predsjedniče, situacija je jako teška, nama rat će potrajati, nedostaje nam oružja, municije i tako dalje. Jer tada je Hadžo Efendić, kad sam ja izlazio iz grada, rekao meni, tada je bila jedna novinarka iz Tel Aviva, zamisli, tad su ušli, i on je meni rekao, Amir, gdje ćeš? Ja kažem, da mi posjeti porodicu, ženu i dijete da vidim, evo, slobodilo se Goražda, pa kaže, kad se vratiš da znaš, napravit ćemo pravu vojsku, veli on, i od te prave, ti će biti komandanti. Ja kažem, dobro, o tom potom, kad se ja vratim, jer ja nisam volio da na bilo koji način pariram Zajmu Imamoviću, jer smo mi bili ipak tu ravnopravni. Nisam želio niti ja da budem komandant. Ja sam tako razmišljao. Međutim, na Igmanu
znači na Igmanu, Alija meni dalje kaže. Amire, kad sam mu to rekao, Amire, Tuđman je, 2 su broda u luci Ploče, Tuđman sa oružjem, municijom, Tuđman mi je obećao da će pustiti to, tako da će biti oružje, municije i tako dalje. Ja pa kaže, gdje ćeš ti? Pa kažem, zar vam nije Hadžo rekao, ja sam 2-3 puta nastojao da moju porodicu se evakuiše iz Makedonije, jer znao sam da srpska i makedonska služba su još tad sarađivali. Pa kaže, nije mi ništa rekao, Boga mi ovo, šta ti treba? Ja kažem, treba mi, ja nemam ništa. Ja pozajmio 500 maraka iz Goražda od Nermina Šišća, ne mogu avion platiti, ne mogu, treba da odem u Zagreb, pa onda, evo tebi, napišem cjeduljicu da ovom čovjeku se sve obezbijedi kao materijalno, da mu se porodica obezbijedi materijalno. Ja sam tada došao do Mostara. Sa njegovom cjeduljom? Sa tom cjeduljom, ušao u neki stan kod predsjednika SDA, on izašao iz sobe, ode u sobu, kao opasno ti je dalje da ideš prema Splitu, ja kažem dajte vi samo postupite po ovoj cjeduljici, nemam para, nemam, kako će? On izađe, dade mi 500 maraka. Ja kad sam vidio ni pola avionske karte za Makedoniju, tada nisam mogao platiti s tim. Ja ne mogu da vjerujem. Krivo mi je što nisam tu cjeduljicu zadržao. I onda sam otišao u Split. U Splitu sam se u pizzeriji... Možda je dopisao koju nulu? U pizzeriji Peskara, zapratio se dobro Aci Marina, sastao se Zajmom Imamović, imali smo jedan razgovor. Sretnijete se tu u Splitu? Da. On se interesantno, to nisi nikome spominjao. Ajde, da čujemo to malo. A ja idem za... I kako je tekao razgovor? Šta kaže Zajm? Razgovarali smo, mada sam ja malo ljut na Zajma bio, zato što je svo oružje koje je došlo ostalo u prvoj brigadi, a mi na desnu obalu nismo dobili ništa. Ti 10 Hosovaca što je došlo tada u prvoj akciji 7 mrtvih. Znaš, dobro, mislim, oni su htjeli nešto da naprave, nemam pojma. I on svoje ljude naoružavao, pa ako šta pretekne. Onda, a Zajm je naoružavao svoje ljude, jeste, znaš, to je tako bilo. I poslije došlo je do jednog nesporazuma kod oslobađanja desne obale Drine, jer on je želio da uđe u Stikolnu, a ja sam tražio da se oslobodi tako da. Bilo je, znači, mimo ilaženja, jer on je stalno išao nešto, htio ići na Foču. Jednom kad su mu i bombu postavili u gradu, kad su mu čupali zube, Dušica mu je čupali zube, ona je posebna priča, a to ću kad budem pričao osjetljive stvari, a sad ne pričam osjetljive stvari, ona mu je vadila zube kad su mu bombu, kad je moj rođak poginuo, pored vozač bio i tako dalje, poginuo, ostali Zajm jedva ostao živ, ona mu je čupala zube i onako ljut, kad smo bili dolje nije u Splitu, nego to je bilo još dok je bilo u ratu dolje na Sadbi, kažu on, znaš šta, Amir, vodi ti svoju brigadu, ajde, kaže majke ti, vodi ti svoju brigadu desnom obalom Drine, ja ću svoju lijevom, idemo, ostavi ovoj, da izvinete, jebeno Goražde neki četnici kolju. Ja stao i gledam ga, ja kažem, Zajme, znam da ste bombu postavili. Nemoj tako, svega toga. Daj bolan, pusti i tako. Znači, to su bili nekakvi naši razgovori. Posle, naravno, da skratim priču, Zajma su maltretirali, zatvarali. Kad sam ja otišao, pa sam ja onda posle toga trebao da se vratim, ali budem ja prevaren i zato nikada, to je jako duga priča, šta je Alija uradio, kako mi je zabio nož u leđa, koliko mi je to teško palo. Eno, danas imaš i Ilan Mijutanović ko svjedoka, imaš Mirsada Ćatića ko svjedoka, imaš 1000 svjedoka vezano, Ade Zulfikar Pašić Rahmetli, on više nije živ, je li tako? Nisam mogao da shvatim da oficir mog kalibra nije dobrodošao u armiju Bosne i Hercegovine. Pa tu ti je Šaja rekao na početku. To me mnogo boljalo, sve dok nisam saznao, ali to nije za ovu priču ovdje, zašto je to tako. A kako sam saznao? I kad sam imao novca i kad sam imao fabriku, sjetio sam se dedovih riječi. A dedo moj je bio čuveni hodža prije rata. Mnogo ljudi je dolazilo kod njega, na hađ je išao 67. godine. I zadnje njegove riječi, ja bio mlad oficir, tek završio vojnu akademiju, kaže on meni, sine moj, zapamti šta će ti dedo reći, Srbinu ne diraju u vlast, Hrvatu u vjeru, a muslimanu u pare. Sjetim se ja dedovih riječi, pa tad kad sam imao fabriku, imao para. I probam ja, da ne bi ja sumnjao u neke stvari, jer sumnja je grijeh.
nego da bi dobio potvrdu svega onoga u što ja sumnjam, pa sam onda neke muslimane kupovao isto oko ovce i krave, da mi daju informacije. Neću sada govoriti o imenima, ne bi bilo fair. Uglavnom ti saznaš ko je to sve. Tad ti radio o glavi i posle rata radio i tako. Da li, onda pitao sam se, da li je i Goražde bilo prodat grad? Pa šta ti misliš? Sad iz ove perspektive. Pa da ti kažem ja jednu stvar. Ako vidjeli smo šta je Foča doživjela, jel tako? Preživjela. Vidjeli smo šta je preživio Višegrad. Vidjeli smo šta se desilo u Srebrenici, jel tako? Pa zar treba da treba potvrda moje sumnje? Ali i meni ni to nije bilo dovoljno. Čak mi nije bilo dovoljno i to što su nekoliko puta probali da me ubiju u Goraždu. Čak na jednom mjestu. Ali hoću da mi upravo i našim gledalcima ispričaš kako je stradala tvoja porodica, od koga je stradala, zbog istine, zbog pravde. Jednog dana će mora ta istina i pravda stići zločince. A isto tako bi te zamolio da onda napraviš jednu paralelu s ovim što si sad rekao da su pokušali tebe ubiti. Ko ti ubio porodicu, a ko je pokušao tebe ubiti? To je ono što mene najviše boli. Jedan dan obilježen je u mom životu dok sam živ. Ne znam da li će moja majka rahmetli meni halalti. Majka uvijek oprašta sinu, ali mene to boli i bolit će me dok sam živ. Bolit će me to što sam griješio prema njoj, a ona je doživjela najgoru moguću smrt. Zamislite da nekoga utjeraju u kuću, podrum kuće i da živoga spale. To su dušmani uradili s mojom familijom. To je uradio Dragoljub Kunarac, zvani Žaga, potpomognut sa Nenadom Blagojevićem. To je jedna grupa u Foči koja je se bavila silovanjima, ubistvima i tako dalje. On je odgovarao za silovanje, ali nije odgovarao za ta ubistva. Ovo su sad osjetljive teme, pošto on ovog mjeseca treba da izađe, da ga puste iz njemačkog zatvora i zato je jako osjetljivo ovo što ja sad govorim. Ali nije odgovarao za ta ubistva, to treba reći. Naravno da nije odgovarao. Ali Dragoljub Kunarac, zvani Žaga, je pobio i popalio Karadžiće, pobio sve u Karadžićima sa tom svojom ekipom, silovo Fatu, jednu curu, vezali su je lancima, posle toga su došli u Gudelj, u moje selo, zapalili moju majku i svu familiju. To je uradio taj monstrum. Kad se vratio u Šube, moja tetka, rahmetli i Šuba, majkina sestra, pitala ga je, pošto je ona se udala, Kiselica, dobro, Dragoljube, što mi bolan ubi sestru? A on je rekao, pa što mi nisi rekla da ti je sestra? Ono što mene najviše boli, što nisam došao i prošao Goražde sa Draganom i još trojicom srpskih oficira, došao u moje selo, uzeo moju majku i koga sam još htio i otišao za Švedsku. Što sam ja jedini dužan kao oficir aktivni da žrtvujem svoj život i da branim Goražde. Ali nije mi žao. Nadam se, ja kao tada oficir, da sam došao na mjesto gdje mi je sudbina odredila to mjesto. Došao sam među moj narod da se borim. I ponosan sam i častan sam što sam došao tada u ta teška vremena da se borim za svoj narod. Ali bol u meni ostaje, jedna velika se bitka bio u meni. Najgore mi najteže pada kada pojedinci koji su pripremali moje ubistvo u Goraždu su učinili sve ovih dana da mene označe kao dezertera, da mene označe kao izdajnika, da mene označe kao Kosovca, da mene označe da ukaljaju mene, da ukaljaju i moju rahmetli majku.
To je ono što im halaliti ja neću. Neću im to halaliti. Sve ću im drugo, okrenut ću glavu. Ali evo ti sad svjedočiš o zločinima. Gdje je sad to tužilaštvo? Gdje je sad neko od tih časnih tužilaca da kaže, pa stani, to su takvi monstruozni zločini koji se moraju riješiti. A s druge strane, da kažu, pa stani, to je čovjek koji je spriječio veće zločine i na ovoj našoj strani. Da. Da si ti tako ranjen, tako napadnut, ubijena ti je porodica, ubijeno ti je svi ideali za koje se borio. Ti si smogao snage da opet budeš čovjek, a ne da budeš zlikovac. Pazite, taj dan u junu mjesecu 1992. godine kada je moja majka spaljena živa i sva moja familija, kada je kurir mene izvijestio, tada 3 dana poslije toga sam ja dobio naredbu da očištim selo Buče. Sada je taj moment u Goraždu gdje oni kažu pojedinci, pa nije to tako, pa jeste to i tako dalje. Znači, nemoj da mene oni uče kodeksu čovjeka i vojnika. Nemoj da me uče. Oni su odredili drugu jedinicu da to uradi. Spriječio sam ja i drugu jedinicu da to uradi. Nisi se htio svijetiti? Nisam se svijetio, zaštitio si te ljude. Jeste. Ja sam pozvao te ljude, znao sam da se ne mogu dugo braniti, znao sam da su okrušeni i tako dalje i rekao sam da se predaju i garantovao im sigurnost. Održao sam jedan govor u školi iznad Bučja. Govor je bio ovakav. Uplašeni ljudi ispred mene, njih 54, jedni koji su bili sa oružjem pa ga predali, jedni bez oružja, jer to je selo bilo naoružano, okruženi sa oko 500 vojnika iz Foče, Goražda, Višegrada. Onim ljudima kojima su pobili. Isto zapalili majke. Pobili. U Višegradu, na Lomači, u Foči. A 92. godina, kada Srbi su krenuli napad na Goražde, pazi, puca se. Odjekuju pusi, odjekuju granate. Tada ja stojim ispred njih i ovim riječima govorim. Slušajte, Srbi, ja se zovem tako i tako. Vaši su Srbi prije 3 dana zapalili moju majku živu i svu moju familiju. Ja sada vas sve mogu pobiti. Kad sam ja to rekao, tada su se čuli jauci. Jedan mlad momak je kleknuo ispred mene i plakao, grlio mi čizme. Ostali su jaukali. Puške su se repetirale. Poslije toga sam nastavio ja govoriti. Ali, niste vi krivi, i odmakao sam vojsku, niste vi krivi što su neki drugi neljudi to uradili. Ja vas neću pobiti, rekao sam, mogu vas pobiti, ali ja vas neću pobiti, ja ću svima vama pomoći. Idite s milim Bogom i pričajte. Pazi, to su bile moje riječi. Oni su se tada odlučili da odu, jer ja im nisam mogao garantovati sigurnost. Muškarce sam odlučio razmijeniti i ostavio jednu kuću, razmijeniti za naše tada, u Čajniću, tada su mi javljeno da nema živih ljudi u Čajniću. Poslije se desio jedan sramotni čin s tim ljudima, kada ja tada nisam bio tu. I tada su probali da me okaljaju, onda se ne okaljaju jer su ljudi, svjedoci Srbi, govorili istinu. Znači, ne možeš ti sad ispričati šta tebi je ćef, jeli? Da sam ja heroj, junak. Neka kažu žrtve kako je bilo. Neka kažu šta kaže Milivoj Čarapić. I to je bio povod za moju kandidaturu za Nobelovu nagradu za mir. Nažalost, i to je utjecalo da Amir Reko
između ostalog i druge moje izjave osuđujući zločine druge, u Jošanici i tako dalje, koji su bili, desili su se. Jer su pobjeni ljudi u Vitkovićima, pobjeni su ljudi, ne znam ja, objesio se onaj tamo jedan mostom, svašta je bilo, da ne govorimo, to su vrlo osjetljive stvari, jer ja znam, to su vrlo osjetljive stvari, ali odmah mi neko kaže, gledaj šta su oni nas pobili. Da, pitam i ja tužioca iz Goražda. Zašto? Kako poginu Zaim Imamović? Ovako, ja tada nisam bio tu i ja ne mogu dati, ali ja naravno sam se trudio. Zaimo babo na dženazi Džema Imamovića posle rata u Ilovači prišao je meni i kaže mi ovako: Amire, njega su naši ubili. A ja nisam znao, ne znam. Znam da mu je podmetnuta bomba, znam da su ga zatvarali, znam da se svađa ovdje u Sarajevu, svašta nešto bili. Znam da me je zvao 7 dana prije svoje pogibije da dođem u armiju BiH, da mi se nudi čini položaj, jer posle onog uspjeha 92. godine, posle toga nikakvog uspjeha nije bilo. Ja. Ja to znam. Poslije čekali da im Mladić okruži i da zada konačan udarac. Ali ne bih o tome, da ne bude sad on se hvali, on je strateg, on je ovo, on je ono. Znači, ali ne bih o tome. Kad govorimo o vojničkom dijelu. O vojničkom dijelu. Jer ja znam Vrlo je, znam da je osjetljiva tema, ali kontradiktorne su informacije. Pa došli su neki, danas oni na mene ljuti. Evo da ti kažem, Ferit Buljubaš okreće glavu od mene. Ahmed Sejdić okreće glavu od mene. Ja sam kriv što su oni se optužili za ratni zločin. Ja nisam tad ni bio. Pobili su ljudi Jošanci. Čekaj, neko je pobio te ljude. Neko je vodio te ljude. Pa šta od mene okrećete glavu? Evo vam generali, evo vam generalski čin. Evo, super. Uspješno ste uradili, ne znam ja nešto. Napravili ste glupost, evo vam za glupost. Šta je tu problem? Čega se bojite? Čega se bojite? Da mi je brat moj rođeni Samir. Zapamti što ti kažem. Znači, ne bi mu oprostio zločin. I ne može se, moraju svi da shvati. Kada žena, ona, Srpkinja, mene moli, jer je ostala neko povjerenje u mene, ne znam, iz Australije, kaže: Amire, samo molim te, pomozi mi da nađem kosti mojih najmilijih. Samo na miru da ih sahranim. Ne tražim. A ti to znaš, ti si žrtva, tebi su pobili porodicu. A hoće ti kažem. Majku živu spalili. Ne mogu se, moramo da shvatimo, moramo da budemo jaki. Moramo da imamo snage i u ovom teškom trenutku. Jer nije u redu. Pazi, meni gore ne može biti. Majka mi je zapaljena, šta su u Foči uradili te grupe ludaka, ne znam kako bi ja nazvao i tako dalje. Uz prećutnu saglasnost neki tamo, shvataš me? Ja ne mogu i neću bilo koji zločin, ako je jedan, ima da se kaže da je jedan zločin, a ne da stavljamo na vagu i da stvaramo atmosferu. To ne dolazi u obzir, ja to taka neću biti, neka me mrzi pola muslimana, neka me slobodno mrzi i neka me mrzi. Kogod brani zločine, zataškava istinu, nek dobro razmisli može li se zvati muslimanom, može li se zvati čovjeko. Evo, nebitno na vjeru, na vjeroispovijest, može li to biti čovjek? Ako kažeš nismo mi ubijali, a zna da jesu, da li on može sebe smatrati čovjek? Da završimo sa tim teškim temama. Ja znam da su mene persona non grata onda kad sam dao izjavu i osudio zločin u Jošanci. U subotu su odmah dao sam izjavu onom iz Trebinja, onom političaru. Odmah u subotu zasjedali dole u Goraždu i mene proglasili nepoželjnim. Nepoželjnim u gradu. Znači, to je da ne znam da li bi se smio ili bi plakao. Pazi, komandanta koji mi je komandao oslobađanje Goražda. Ja te odlično razumijem. Ja sam otkrio isto zločine koji su naređivani s najvišeg bošnjačkog vrha. Ja sam isto danas izdajnik. Zato što govorim istinu, zato te razumijem. Ajmo mi sad da se izvinemo gledalcima što nećemo više ove teške teme, bit će prilike i Bože zdravlja, pišeš knjigu. Ja sam siguran jednog dana da će se serije snimiti
Biće žestoka knjiga, tim to stvarima, obećavam. jer istina ne može se zaustaviti. Isto kao što Drinu niko ne može zaustaviti, tako ne može ni istinu. Tako je. Ajmo malo sada, bližimo se i kraju emisije, da pređemo na taj posljeratni tvoj poslovni angažman i kako si ti krenuo sa privatnim biznisom, kako si ga razvio i šta ti se na kraju desilo? Ja sam živio u Danskoj dugo godina, probao sam da napravim neki biznis, imao sam želju da se vratim u Bosnu, jednostavno tu je moje srce, moja duša, pa sam kroz taj biznis radio sam sa velikim korporacijama, sa danskim Grundfossom, sa njemačkim Mannom, tako za brodske motore i tako dalje. Onda sam se vratio ovdje u Bosnu i Hercegovinu, dolje sam kupio u Famosu u Hrasnici 2 hale, krenuo sam sa proizvodnjom, proizvodeći dihtunge za Grundfossove pumpe, Manove brodske motore, pa mi je to bilo malo, onda sam krenuo u biznis jer mi je moj dedo Rahmetli je bio stolar, pa sam krenuo i sa drvnom nekom proizvodnjom, neke lijepe stvari radio za Imerco, ne znam, ove lance prodavnice u Skandinaviju za vrlo renomirane firme i dobro je to sve išlo. Međutim, krenuo sam u politiku sa Mostom svojim, koji sam osnovao 2017. godine. Krenuo sam, želio sam nekako pomoći, dati od sebe, kao mnogi ljudi mladi što danas žive vani, a maštaju da pomognu Bosni, da pomognu našim ljudima i udare glavom o zid, jel tako? Ja sam krenuo u ovu obračun, malo mi je bilo i to, pa sam krenuo u ovaj obračun prvo da potvrdim ono što sam sumnjao i drugo da pomognem i kroz biznis i sve ostalo. Kad sam bio gost kod Stankovića, Nedeljom u 2, prije, koliko sad ima, 4 godine, jel? Kad sam se vratio, to je čuvena emisija Stankovića. Jeste, Nedeljom u 2, uživo jeste. Onda je moja fabrika, nije uništena, ona bi bila zapaljena, ali su povezani dole objekti, pa bi sve druge izgorele. Znači, totalno uništena. Tu nije moglo uraditi 10 ljudi. Izrazbijano. Sve. Macolama, instalacije, mašine, elektronika, svaka mašina je uništena bila. Znači, ali kad otkriveno, ko je to uradio? Ne, policija je došla, velika je šteta, pa federalna i tako da je. Nikada nije otkrivena to. Nikada. I onda sam ja sjeo i rekao, Amire, tvoj, nažalost, životni put, ovaj put je završen. I sada ja živim tu negdje blizu Sarajeva, nemam ni zdravstveno osiguranje, penzije nemam, svaki otpor, čak neće ni ministar naravno da me primi, neće ministar da me primi isto na razgovor ovakav, morat ću to tužbama, jednostavno, pazi, ja ne kukam, mislim sad ja sam takav lik po prirodi, ja imam svoje ruke, borim se iako u ovim godinama pravim neke 200.000 ljudi, boraca, koji su našli neka 2 svjedoka, oni su stavili na spiskove da mogu preko njih prati pare. A komadante ratne uništavali. Ali dobro, ubijali, živ sam. Zatvarali. Ja, dobro je, živ si. Eto, Rahmetli Zaim nije. Rahmetli Zajko nije. Rahmetli Šehović nije. Rahmetli Nanić nije. Da ne nabrajam sad koliko je ovdje nas otišlo ko Rahmetlije, koji smo uzeli puške da branimo svoju državu, Republiku Bosnu i Hercegovinu i kako nam je ona vratila. I sad bi da nas tako, napačene sad moramo mi da čutimo. Ne može. Sad mi ako kažemo nešto kaljamo, molim te, oni meni rekli kalja ugled armije Bosne i Hercegovine. Ova bola ne bio. Koje armije Bosne i Hercegovine? Koje ove druge armije? Ja kaljam ugled svih neljudi. Da li je armija Bosne i Hercegovine, da li je vojska Republike Srpske, da li je bilo svi koji su pravili zlodjela, ja kaljam. Tako je. Ako nekome nije jasno, to nije moj problem. To nije problem. I onda, posle toga, ono što me najviše zaboljalo, ta nominacija, prije nekoliko godina, 2 godine, su pravni fakultet univerziteta u Novom Sadu, još neki profesori, doktori i tako dalje, koji imaju pravo nominacije za Nobelovu nagradu, su zbog tog ljudskog dijela, gde se ja nisam nasvetio. Ljudskog dijela. Pa eto, koliko je veliko, ne znam. Ali su nominovali mene za Nobelovu nagradu za mir. Nobelov komitet je potvrdio nominaciju. Pazi ovo.
sve televizije Srbije i iz Hrvatske, odmah ti kažem, i Deutsche Welle i BBC su prenijeli tu vijest. Ni jedan medij u Sarajevu, Toliko o slobodi medija u Sarajevu. Ni jedan medij nije prenio tu vijest. Sad, gledaj ovo. Imaš, nije važno šta sam ja uradio kao vojnik i tako dalje, ali ovdje je žešći problem. Ovdje je žešći problem. Umjesto da kažu, gledaj, pogledajte kako su naše majke nas vaspitale, Ramiza, Zubejda, Zumra i tako dalje. Nikad nas muslimane, nismo mi teroristi ovdje, nikad nas nisu vaspitale da ubijamo, da koljemo, da zlomislimo. Evo primjera jednog komadanta, nije ovo vojnika, nego komadanta, pazi, Amira Reke, kome spale majku živu i svu familiju, a 3 dana posle toga u jeku najžešćih borbi on ovo izgovara. On ovo izgovara. I da se time diče i fale kakav je plemenit muslimanski narod s ovih prostora. Oni to ne rade. Amire, neće zato što su oni uzurpirali vlast. Ovdje nisam bitan ja, ali zbog toga će muslimani propasti zato što više vole pare i više vole svoje bise. Nema veze, ja ću biti i živjeti godinu, 2, 3, nema veze. Ali zbog takvih stvari nisu svjesni da će nestati s ovih prostora. Eto, slobodno. Može meni reći ko šta hoće. Ako budu slijedili taj put. Znači, ovdje, mene to, duša me boli danas kad gledam u politici ko su ti ljudi. Sve se izvršilo naopako. Ti ljude danas koji ne bi u onom sistemu dao im 10 ovaca da čuvaju, danas oni ministri. Danas, zamislite kad čovjek koji nema znanja da mu daš, zamisli čovjeka da mu daš da bude pilot, da vozi avion, a on bi letio avionom. On nije ni auto vozio. Pa jedan političar se na mene naljutio, nije neki političar. Ali ja mu kažem, prijatelju, pa ti bolan hoćeš da voziš avion, a nisi položio za traktor. Ja tebe ne mogu da shvatim. Nikad odatle, od tada sa mnom nikad nije progovorio. Ta sujeta, povredio sam njegovu sujetu. Na neki način, evo, odgovorio si na moje posljednje pitanje. Šta je tvoja poruka gledateljima, a posebno mladima, iz tog svog životnog hollywoodskog scenarija? Pa šta je moja poruka mladima? Ja sam imao veliku želju, upravo je to taj put da pomogne mojoj Bosni. Ja sam ubijeđen danas da nema porodice, bez obzira koji nacionalnosti. Pazi, ovdje ne možemo da razdvajamo. Ovdje moramo da gledamo ljude i neljude. Znači, siguran sam da svako nosi Bosnu u svom srcu, u svojoj duši. Siguran sam, evo ja vam to garantiram životom, da i Srbi, ja poznajem puno ljudi, vole me ljudi, šta ja znam, volim ja njih, sve koji su ljudi pravi. Da vole Bosnu, ali ne vole Bosnu ovakva kakva je sad. Ne vole Bosnu ovako, ne vole Bosnu, i ovo da kažem, to su jedna vrsta, za mene dosta prilično provokacija ima vezano, ja ne dam Bosnu, ja ovo, ja ono i tako dalje. Pa sad došli posle 30 nešto godina, čitam juče, tamam, neće mladi, kaže, dati ovu Bosnu. Znači, hoće mlade u rat. Znači, primio je platu tolike godine, bio je predsjednik toliko vremena. Pazi ovo, pio je i jeo po kafanama. I sad je došla situacija da kaže neće dati mladi ovu Bosnu. Nemoj da ti ja taj Iljan nabijem tamo gdje, da ne kažem gdje. Znači, to ti kaže Amir Reko. To je vrlo, vrlo ružno, bezobrazno. Dakle, huškaju da, mlade. vrlo suptilno to mi radi bezobrazno. Znači, nema onoga da ne voli Bosnu. Zapamte, vole sve nacionalnosti Bosnu. Oni vole Bosnu, ali zapitajmo se mi, gdje mi kroz svoju politiku i kroz mnogo pogrešnih poteza guramo ove ljude iz Bosne. Guramo iz Bosne, ja vam garantujem, jer ja poznajem te ljude. Guramo iz Bosne. Zapamte, voli Bosnu i Srbin, voli Bosnu i Hrvat. Ja vam kažem da voli Bosnu, ja znam, ali ne voli ovakvu Bosnu, posebno kad neko izađe i kaže sa nekakvim provokacijama, nigdje veze, pravi neke gluposti, populističke nekakve izjave daje, poput, ne znam, onoga ministar odbrane. Pa hoće da mu ja kažem, gospodine ministre,
Moralisto. Ako ste ministar odbrane, ako mi nađete jednog Srbina da ste mu ministar odbrane, evo, ja ću pred svima, da ne kažem šta uraditi, poljubiti ga. Gospodine ministre, moralista. Mislim, to je Gdje strašno. ste bili kad se puškom ranilo? Znači, pazi, sad je jako teško, poslije svega ovoga, zato sam ja i organizovao taj most i tako dalje, zato se i ti trudiš zajedno sa ljudima da se boriš i daješ sve o sebe kroz ove partije. Znači, treba, sad je jako teško poslije svega šta se desilo, jako teško, ali prestanimo jednom da diramo rane, prestanimo jednom, posebno to rade vrlo bezobrazno političari koji se brane mrtvima, koji se brane genocidima, koji se brane ovako onako. Znaš šta su oni uradili? Oni su od Srebrenice napravili su, bolje da ne izgovorim koju riječ, jer me sramota. Zar i nije sramota više na kostima mrtvi uzimati političke poene? Zar i nije stid igrati se sa emocijama nana starih koji su dali sve od sebe? Zar i nije sramota više? Pa dokle će to tako ići? Znači, ja ću im poručiti, neka bude i stid i sram sve koji su nas doveli do ove situacije u kojoj se danas nalazimo. Eto mi, kao, evo i ti, i ja, i ne znam, ljudi, ima puno ljudi koji bi željeli nešto da se napravi. Dajemo i posljednji atom snage ne bili. Evo, ja se trudim. Evo, ja sam sad, ja znam koliko je pobjeno, ne znam, je u Sarajevu i ovdje i sve to jasno. Ja sam otišao kad je bio Silos, jel tako? Ne znam, tu dole. Ja sam jedini musliman bio. Svjestan sam ja da će mene neke gazije psovati, ko zna šta će misliti o meni. Ali ja sam otišao časno i ponosno, jer nisam zaboravio svoju majku. Jer hoću da osjetim i bol drugih. Neki to nikad neće shvatiti. Znaš zašto neće shvatiti? Jer nikada nisu pakao gledali u oči. Nikada smrt nisu gledali u oči. Zato oni nikad neće shvatiti i njima ova vremena jako dobro odgovaraju, prijatelju moji. Nekome je rat, nekome je brat. Tako je. Amire, hvala ti na ovom iskrenom, emotivnom razgovoru. Hvala tebi, prijatelju. Ja se nadam da su sad gledaoci, kojih je sve više i više, vidjeli ko je Amir rekao, da on nije nepoželjna osoba, čak šta više da on je jedan laureat. Nebitno jesu li te izabrali ili nisu, ali jedan čovjek koji je bio i ostao i koji je na ponos svakog dobrog čovjeka, bez obzira kako se on zvao, kojoj i kako se ispoljavao, kojoj vjeru ispoljavao. Dakle, ovdje je jedina podjela na ljude i na neljude. Tako je. I ovdje moramo znati, rat nema pobjednike, svi su gubitnici i svi su u tom ratu nešto izgubili i vrijeme je za kulturu dijaloga, kulturu gdje ćemo pogledati jedni drugi u oči, gdje ćemo reći zločin je zločin i svaki zločin ima svog počinioca i im treba da ga stigne ne samo Božja kazna koja je neupitna, ali i kazna na ovom svijetu koja se zove vladavina prava. I ja sam siguran da i tvoj angažman u buduće, koji moj mnogih ostalih patriota će ići u tom pravcu. Jedina naša domovina je Bosna i Hercegovina, ali domovina svih dobrih ljudi, bez obzira na vjeru, naciju, bilo kakvo opredjeljenje. I ja sam siguran da će to mladi ljudi prepoznati. Da. Hvala ti, Amire. Hvala tebi, prijatelju. Hvala ti, živ bio.